Dobrodošli u treće poluvrijeme, pregled događaja na prvoligaškim travnicima. Odigrane su 3 odgođene utakmice, a u središtu pozornosti bio je derbi u Maksimiru koji je pripao Dinamo. Šibenik uvjerljivo slavio protiv Lokomotive u Kranjčeviću. Rijeka osvojila sva 3 boda u Puli. I u današnjoj emisiji analiziramo učinak hrvatskih prvoligaša, te sudačke procjene i eventualne sporne situacije. Udobno se smjestite i ostanite uz HNTV i treće poluvrijeme. Lijepan pozdrav poštovani gledatelji. Evo treće poluvrijeme u malo neuobičajenom terminu, ali igrale su se odgođene utakmice i bio je tu i derbi između Dinama i Hajduka. Zanimljiva 3 dvoboja su iza nas i analizirat ćemo to u ovoj današnjoj emisiji u društvu Rajka Magića. Dobro večer, Rajko. Dobro večer. Rekao sam, 3 utakmice, Dinamo, Hajduk, derbi uvijek nosi nešto posebno. Kako je to izgledalo i možda je jedan od boljih derbija u posljednje vrijeme. Upravo tako. Bila je dobra utakmica, zaista lijepa za gledati. Meni se svidio stav Hajduka koji je došao na Maksimir bez nekakvog straha, odigrao jednu otvorenu utakmicu. Naravno, u ovom trenutku je Dinamo kvalitetnija ekipa i rezultat je zaista realan na kraju, ali nije tu bilo nekakvih kalkulacija od strane Hajduka, pa to može malo dati optimizma navijačima Hajduka. Drugi derbi začelja, Šibenik je toliko suvereno prošao Kranjčevićeve da je to bilo pomalo ružno i zagledati kako Lokomotiva se jednostavno nije snašla u toj utakmici i imat će velikih problema. Treća utakmica između jednog favorita, kakav je Rijeka u odnosu na... Nije tako lako prošlo. Nije tako lako prošlo. Istra se borila, pokušala je nešto napraviti, ali tu je isto velika razlika u kvaliteti. Idemo mi vidjeti te rezultate ovih odgođenih utakmica. Dakle, Lokomotiva Šibenik 0-4, Istra Rijeka 1-2 i Dinamo je slavio protiv Hajduka 3-1. Ljestvica u ovom trenutku Dinamo i Osijek su tu u vrhu. Dinamo ima 3 boda više i obje momčadi imaju sad po 17 odigranih utakmica. Gorica na trećoj poziciji 30 bodova. Tu je Rijeka na 26. Slijedi Hajduk s 20 bodova, Slaven Belupo 17. Šibenik je na 16 i onda ovaj trojac pri dnu Varaždin 15, Istra 13, Lokomotiva sad na začelju s 12 bodova. Kod strijelaca Gavranović i Lovrić na 11, Mjerez Oršić na 10, Caktaš 8 i onda ostatak društva. A mi za početak idemo vidjeti kako je to izgledalo u derbiju na Maksimiru. Trebao se ovaj derbi igrati krajem studenog prošle godine, ali zbog odgode odigran je krajem siječnja. Kod Dinama se vratio Lovro Majer. Na stoperu je opet Laurica. Gvardiol na poziciji lijevog bočnog, a u napadu su Gavranović i Petković. Paolo Tramezzani postao je 50. trener koji je bio na klupi u derbijima. A u odnosu na prethodnu utakmicu, na klupi su ostali Diamantakos, Đurčo i Teklić. Od prve minute kod Hajduka kreću Jakoliš, Umut Nair, a u sastavu je i Žradi. Krenulo je uistinu vatreno. Već u 5. minuti Caktaš prolazi pored Moharamija. Njegov udarac pogađa vratnicu. Slijedi udarac iz kuta iz kojeg Hajduk dolazi do ranog vodstva. Najviše u skoku je Vušković i to je 1-0 za Hajduk. Nakon primljenog pogotka kreće Dinamo. Akcija je krenula od Lovre Majera, Gavranović za Petkovića, ovaj je produžio za Majera koji ulazi u 16 metara i pada nakon starta Simića. Sudac Zebec se nije oglasio, ali javlja se VAR soba. Zebec pregledava snimku i na čuđenje domaćih ostaje pri svojoj odluci. Ništa od kaznenog udarca. Potom nije priznat pogodak Petkovića jer prethodilo mu je zaleđe Gavranovića koji mu je spustio loptu. Gavranović nakon toga pada u 16 metara nakon duela sa Simićem. Nije ova situacija sporna za suca Zebeca. No Dinamo ne staje i dolazi do izjednačenja. Igrala se 16. minuta kad je Mislav Oršić sjajno naciljao s nekih 20 metara i pogodio za 1-1.
Rano je Zoran Mamić morao raditi promjenu jer odmah nakon pogotka Moharami izašao, a umjesto njega u igri je Perić pa je Teofil otišao na desni bok. A u 18. minuti Dinamo dolazi do preokreta. Gavranović je na sredini terena dao loptu za Oršića koji bježi Todoroviću. Lopta još jednom ide u gornji lijevi kut Kalinićevog gola. 10. pogodak Mislava Oršića ove sezone. Nakon svih ovih uzbuđenja igra se malo primirila, a nakon pola sata uslijedio je udarac Ivanušeca koji je otišao pored gola. No nakon njega Ivanušec više nije mogao nastaviti igru, pa je ušao Jakić. U 34. minuti ubačena je lopta pred vrata Hajduka. Pored Ademija je Atanasova, a pokušaj izbijanja lopte gostujućeg igrača završava u rukama Kalinića. U samoj završnici prvog poluvremena ubačaj Petkovića pred vrata iz opasne zone za Splićane izbacio je Todorović. Na startu drugog poluvremena Zoran Mamić radi još dvije izmjene. U igri su Franjić i Kastrati, a u slačionici su ostali Gavranović i Teofil. Kod gostiju je ušao Dolčak umjesto Žradija. Hajduk prilikom otvara nastavak. Nakon ubačaja Atanasova, Vušković je prebacio, a Umut Nair pogađa Gredu. Tri minute potom ubačaj je s druge strane. Jakoliš puca glavom, lopta odlazi pored vratnici. Nije bilo najbolje ispucavanje Livakovića u 58. minuti. Na kraju, pod pritiskom, Oršić nije dobro vratio loptu prema svom vrataru, ali to nije iskoristio Umut. Pet minuta kasnije Hajduk dolazi i do četvrte prilike u drugom poluvremenu. Dolčak je tražio prostor za udarac. Perić je skrenuo, a Livaković sjajno reagirao, pa nema promjene rezultata. Dinamova najveća prijetnja u tom dijelu utakmice bio je ovaj udarac iz kuta kojeg je izveo Lovro Majer. Lopta je završila na gornjem dijelu mreže. Desetak minuta prije kraja slobodan je udarac za Hajduk. Izveo ga je Caktaš, prilično neprecizno. I onda odlična akcija Dinama koju je započeo Ademi. Majer je produžio za Oršića, iz pozadine stiže Joško Gvardiol, a njegov ubačaj dolazi do Lovre Majera koji škaricama postiže treći pogodak za Dinamo. U 87. minuti duga lopta za Umuta Naira, pored njega je Laurica. Sudac Zebec sudi prekršaj i stoperu Dinama pokazuje žuti karton. Danac se ljuti da prekršaja nije niti bilo, a gosti su pak tražili crveni karton. Lopta koju je iz tog slobodnog udarca uputio Atanasov odlazi malo preko Grede. Jedan od boljih derbija u posljednje vrijeme na kraju je završio pobjedom Dinama 3-1. Primili smo gol, brzo smo se vratili, zabili dva prekrasna gola, imali kontrolu, iako, kao što sam ja rekao u najavi utakmice, za mene Hajduk poslije Dinama ima najbolju momčad, odnosno ima najbolje pojedince. I danas kako su se oni prezentirali, oni apsolutno spadaju u vrh hrvatskog nogometa i čestitke njima na odličnoj igri. Ovo što su danas radili VAR soba i sudac, to je sramota, ali nas prati cijelu sezonu. Znači, idemo analizirati cijelu ovu sezonu koliko je šteta u korist Dinama, a koliko je odluka kontra Dinama. Dva penala prvo poluvreme, jedan penal na Lovri Majerom, ne znam u kojoj državi na svijetu se to ne svira. Iza toga je bio penal na Gavri, isto tako VAR soba ne reagira. Nemoguće da ovo ne bude penal. Jedan od ova dva, bila su oba dva užasno Dinamo loše suđenje ovu sezonu, a stvara se nekakva fama da se Dinamo pomaže sa jednim autom. Riesco a lasciare a parte il risultato per un attimo. Neovisno o rezultatu, odigrali smo dobru utakmicu i napravili veliki korak prema naprijed u organizaciji igre. Današnja utakmica je pokazala da pomalo slažemo kamenčiće i gradimo igru u pravom smjeru. Tako je evo završio ovaj derbi između Dinama i Hajduka. Je li, Rajko, ovo bio derbi kako ste očekivali? Pa otprilike tako, mogu čak reći da sam očekivao slabiji Hajduk.
Hajduk je igrao otvoreno, to sam već spomenuo. Hrabro je došao u Maksimir i odigrao utakmicu maksimalno koliko u ovom trenutku može. Vide se puno novih stvari kod Hajduka. Ja ću pokazati kasnije još neke elemente gdje se vidi da je ideja igre sasvim drugačija od one kakva je bila prije kod ovih trenera i mislim da ta ideja igre nije loša za Hajduk i da protokom vremena i rada na treninzima Hajduk može igrati još i bolje. Počeo sam o Hajduku, međutim moram spomenuti Dinamo. Dinamo je ipak klasa više u ovom trenutku od Hajduka. Ono što zadivljuje u Dinamu da se jednostavno njihova ideja igre i njihov koncept pripreme i ulaska u utakmicu ne mijenja bez obzira na ono što se događa, a uvijek se nešto može dogoditi da bi vas navelo da krenete u krivom smjeru. Dinamo je krenuo u sustavu 4-3-2-1 samo sa jednom šesticom. To je bio Ademi. Igrao je onaj sistem u kojem je Ivanušec igra u početku akcije, kreće sa desne strane, međutim ulazi u sredinu kao vezni igrač. Moharami probija desni bok, s lijevog boka probija Oršić. Imaju dva napadača, Gavranovića i Petkovića, kojemu se priključuje i Majer, i Ivanušec nakon tog ulaska u sredinu i Ademi koji je uvijek aktivan i uvijek pomaže svojem napadu. U jednom trenutku povredom Ivanušeca i povredom Moharamija i zamjenama koje je trener Mamić morao napraviti, oni su krenuli na 4-2-3-1, ušao je Jakić, pa su Ademi i Jakić igrali ta dva zadnja vezna i uopće se nije osjetilo u igri Dinama da nešto ne štima. Da, točno, Hajduk je u prvih 15-20 minuta drugog poluvremena imao velike prilike, ali te prilike su bile izrađene, nisu bile greške neke igre Dinama. U onom trenutku kad je Dinamo ponovo preuzeo kontrolu igre i kad je zabio taj treći gol, utakmica je bila riješena. I sad kad ste rekli 4 izrađene prilike, to je u svakom slučaju ohrabrujuće za Tramezanija i za Hajduk. U svakom slučaju, ne samo te prilike, kažem, pokazat ćemo jedan detalj koliko je ta ideja igre Hajduka nova i zaista ako tako nastave, ako to nije bilo samo jedan mali bljesak, nego uporno nastave igrati i tražiti svoju ideju igre i prikazivati je na utakmica, bit će konkurentni i za više mjesto od petoga. Pa ajmo vidjeti te detalje idemo koje sad ste pripremili. pokazati, uvijek sam govorio da prekid igre pokazuje na neki način koliko je neka ekipa taktički dobro obučena. Hajduk, evo, prvi pogodak koji su postigli, vidi se jedna akcija koja nije slučajna. Pogledajte, igrači Hajduka, skakači, svi stoje na 3 metra i u onom trenutku kada krene centaršut, oni se vraćaju, izlaze prema van, izvlače Dinamove i iz zaleta skaču na loptu. Jako je bitno da tu izvođač bude odličan, da lopta upravo to dođe. Dakle, nisu skakali na loptu iz mirnog stava, nego su izašli i vratili se nazad. To je uvježbano, ovo nije slučajno. Već se vidi da je u tih prvih tjedan dana trener Tramezani napravio i neke detalje, krenuo je već obrađivati neke detalje koje evo i donose plod. Druga stvar, ponovo o Hajduku, pokazat ćemo kako Hajduk sad igra po zemlji. Od noge do noge, posjet lopte. Ako se sjećate Hajduka od prije jeseni ili od prije par utakmica, ovo bi već bila nekakva duga lopta, jer su svi treneri koji su bili prije Tramezana koristili dugu loptu. Ovo bi bila ponovo duga lopta, međutim ovdje Todorović igra povratnu loptu na Caktaša koji mu je u prilazu. Ponovo se tu nalazi jedna lopta. Ta lopta bi vjerojatno, evo odavde, već bila izbunarena, mada nema priključka. Samo jedan igrač Hajduka je naprijed. Ponovo nema tu sad i odigravanja duge lopte. Igra se ponovo do noge. Ovo je već 4., 5. pas po zemlji, 6., 7. Igra se po boku, na bok i gura se lopta unutra. Nije završila akcija, ali to je drugačija igra Hajduka od onoga što smo gledali na jesen. Što volimo reći, trenerski rukopis polako prepoznatljiv. Evo, prepoznatljiv je nakon vrlo kratkog vremena i evo, moram pohvaliti Hajduk da ne kažu uvijek, dosta smo ih kudili u svim emisijama prije, ali zasluženo. Nastojimo biti uvijek objektivni i reći onako kako vidimo i mislim da je to najpoštenije. Imamo još. Evo tu ćemo pokazati prvo kako Dinamo ima razrađenu svoju ideju igre. On točno se zna, svaki igrač zna šta će raditi. Svaki sustav ima neka određena pravila. Evo, ovo je situacija u kojoj Dinamo igra presing na bočnoj poziciji, znači presing na igrača sa loptom
Pogledajte koliko blizu igrači stoje. Tu je naravno jedan od ponajboljih evropskih igrača Ademi na toj poziciji. Izborio se za loptu i sad ta lopta ne ide u dubinu gdje je koncentracija Hajdukovih igrača, nego se u 2 poteza okreće strana. Kad se strana okreće, lijevi bek Gvardiol pojavljuje se tu, fenomenalna lopta Oršića u korak i reakcija Majera. Dakle, sve ono što neka pravila u nekakvoj ideji igre postoje, znači napravit ćemo pritisak, nećemo se ostati u tome, kad osvojimo loptu, okrenut ćemo stranu, kod okreta strane ćemo probiti vertikalu i ići u završnicu. I Ademi, i Gvardiol, i Majer su istrčali, oni su bili u tom presingu. Oni su istrčali i bili na kraju u završnici. Eto, to je karakteristika ekipa koje imaju posložen, dobro taktički posloženu ekipu. I još jedna situacija. Na kraju, to nije baš situacija, ali ja sam bio zadivljen na kojom lakoćom Oršić zabija pogodke. I eto, daću priliku gledateljima često puta smo tako zadivljeni. Da samo uživaju u ta 2 poteza. Svi znamo da će Oršić u takvoj poziciji otići na desnu stranu i da će pucati, ali to je toliko precizno, toliko kvalitetno izrađeno. Del Piero je prije 20 godina to radio u Italiji, poslije toga ja to nisam vidio. Eto, sad bi ja bio bi sretan da mogu reći, Oršić je bio kod mene u Interu kao mladi igrač, da smo to vježbali, ali nismo. Negdje drugdje on to usavršio. To je zaista fenomenalno kojom lakoćom on pogađa ove udarce unutarnjom stranom na kontranogu. Evo, uživajte u tome. Spominjali smo, kad smo govorili o Hajduku, da se vide te promjene. Rekao je i trener Tramezzani, lako je motivirati igrače protiv Dinama. Na ovoj istoj razini mora igrati i u sljedećim utakmicama, protiv Lokomotive koja im dolazi. Pa ne znam, ja dobio sam osjećaj da taj Hajduk malo drugačije stoji na terenu i da drugačije se postavlja. Taj njihov stav, jedan pozitivan stav, optimistički stav, bez obzira na poraz, idemo se nadigravati, idemo pokušati napraviti svoj maksimum, je nešto što mi se sviđa. Ako to uspije zadržati i još usavršiti nekakve taktičke varijante, za ovo bit će Hajduk. Još do kraja ovog prvenstva će biti težak orah svima. Zoran Mamić je rekao da pojedinačno imaju najbolji igrači nakon Dinama. Sad to treba onda uklopiti u momčadi. Pa, pričali smo da se ne vraćamo ponovo na nekakve priče o sportskoj politici. Vi imate skupinu igrača. Vi kad radite program sportske politike, vi procijenite vrijednost svakog igrača i koliko vam treba u svakom sljedećem prijelaznom periodu. Ako vam treba, onda ga zadržite. Zašto to govorim? Vratit ću se samo na jedan detalj. U ljeti je navodno bila ponuda za Žaira od Dinama, prije toga je bila ponuda iz Kazahstana. Ne, Žairo nam treba. Žairo nam treba, prođe 4 trenera, odjedanput Žairio 2 mjeseca, 3 mjeseca, poslije toga nije ni na klupi. Ne može svaki pojedinac donesti i krenuti od nule. Ja mislim da on ne vrijedi. Ako je bio zaključak i ako se to napravilo još kod Kepće, kod Stanića, da Žairo je igrač koji treba Hajduku do kraja ovog prvenstva, onda ga zadrži do kraja ovog prvenstva i daj mu priliku da igra i da pokaže koliko vrijedi. Na stranu ograđujem se ako je neki disciplinski prekršaj Žairo napravi, pa je radi toga ispao iz ekipe, to je druga stvar. Da, rekli smo, lijepa utakmica, lijep derbi, puno i prilika bilo za derbi. Šteta da je bio stadion prazan. Šteta što je prazan bio stadion i šteta što se govorilo, nažalost, i o suđenju nakon toga, pored VAR-a kojeg imamo i cijelog tog sustava, ali o tome ćemo ipak kasnije u onom drugom dijelu. Idemo mi na sljedeći dvoboj koji se igrao od ovih odgođenih utakmica. To je onaj u Kranjčevićevo između Lokomotive i Šibenika. Lokomotiva je ugostila Šibeniku za ostalom susretu 14. kola Hrvatski Telekom prve lige. U sve ljučoj bici za ostanak u društvu najboljih znali su oba tabora da bi upravo ovaj sraz mogao imati dalekosežne posljedice. Pobjedama Varaždina i Istre Lokomotiva je postala vlasnik Fenjera, dok je Šibenik susret dočekao na 8. mjestu s tek bodom više i bez bodova od 7. studenog iz Slavlja u Varaždinu. Kod domaćina nije bilo podcrvenjelog Papadopulosa, pa je njegovu poziciju popunio Kemal Osmanković. Pivarić je spušten s krilne na bekovsku poziciju, pa je priliku u prvih 11 Jerko Leko pružio Brazilcu Emersonu. Krunoslav Rendulić nije mijenjao početnu postavu. Istih 11 iz ogleda s Hajdukom krenulo je po bodove u srcu Zagreba.
Na ispaljivanje prvih plotuna čekali smo do 9. minute. Belgijanac Mutir Šažija poteže sa distance, lopta prolazi nedaleko od vratnice. Šibenčani prvi puta prijete u 19. minuti. Gordon Schildenfeld locira Ampema. On pronalazi Denija Jurića koji bježi Kemalu Osmankoviću. Udarac je uspio neutralizirati Krševan Santini, a Branimir Cipetić mu potom mirno prsima vraća loptu. U 27. minuti Šibenčani iz drugog udarca u okvir tresu mrežu Lokomotive. Da se ne lažemo, sve zasluge i komplimenti idu Emiru Sahitiju. Provukao se poput jegulje po lijevoj strani i efektno zakucao loptu pod gredu iz mrtvoga kuta. Lokomotiva Šibenik 0:1. Lokomotiva je očekivano postala nešto poduzetnija nakon primljenog pogotka. Međutim, Šibenik opet prijeti. U 33. minuti Marko Bulat iz slobodnog udarca locira Ampema. Udarac Ganca ide ravno u Santinija. Prvi udarac u okvir Lokomotive gledamo u 37. minuti. Zapucao je Mateo Marić, a Nedeljko Labrović bez problema brani taj pokušaj. Do isteka prve dionice svjedočili smo još jednom bljesku Sahitija, s tim da Sahiti Čuriću svakako duguje barem pristojan ručak. Nakon otmice na centru, Čurić upisuju asistenciju, a Sahiti je hladniji od Ulan Batora u veljači i udvostručuje prednost Šibenika. Nakon prve dionice igre Lokomotiva 0, Šibenik 2. Jerko Leko na poluvremenu radi jednu izmjenu. Iz igre vadi Brazilca Emersona, uvodi Šerifa Kalakua, Šažija seli na krilo. Očekivano Lokomotiva je angažiranija u nastavku. U 48. minuti nakon ubačaja Cipetića glavom je pokušao Roko Šimić. Golobradi Šimić gurnut je u priliku i u 53. minuti. Proigrava ga Sažija, a ispred njega u zadnjem trenutku loptu izbacuje Karlo Bilić. U 60. minuti utakmice jedna potencijalno sporna situacija. Domaći su tražili kazneni udarac nakon duela Schildenfelda i Aliju. Sudac Tihomir Pejin nije ocijenio da tu ima materijala za najstrožu kaznu. U 67. minuti gledamo novi pokušaj Lokomotive. Atraktivno je probao škaricama Šažija, a sigurno intervenira Nedeljko Labrović. Šibenik se uspješno branio i čekao prilike iz kontri i prekida. U 79. minuti ubačaj Marka Bulata na glavu hvata Karlo Bilić i majstorski pogađa mrežu Lokomotive. Tim pogodkom je i riješeno pitanje pobjednika u Kranjčevićevoj. Ali nije to bilo sve što smo vidjeli u ovom zaostalom susretu 14. kola, jer je još jedan prekid Šibenčana, ovoga puta udarac iz kuta u 90. minuti, značio i konačnih Lokomotiva 0, Šibenik 4. Gol je postigao Deni Jurić, svoj 5. prvenstveni. Šibenik je na taj način došao do svoje 3. pobjede rezultatom 4:0 u povijesti prve Hrvatske nogometne lige. Zanimljivo, zadnji puta su to napravili 2008. i to baš u Kranjčevićevoj protiv nogometnog kluba Zagreb. Lokomotiva i dalje ostaje vlasnik prvoligaškog Fenjera, a sada im slijede Hajduk, Dinamo i Rijeka. Moram čestitati mojim igračima na zaista fenomenalnoj igri. Dali su sve od sebe. Sad kad bi morao nekoga istaknuti, stvarno ne znam ko bi to bio. 4 fenomenalna, preljepa gola. Ako moram se odlučiti za jedan, onda bi to sigurno bio 4. s obzirom da je to gol koji vježbamo na treningu. Bili smo bolji u svim elementima igre od prve do zadnje minute, ja bih rekao. Je jedan dio drugog poluvremena je Lokomotiva uzela inicijativu. Mi smo se tih 10-15 minuta dobro snašli, dobro parirali, na kraju zaslužena pobjeda. Poraz neugodan, kako god više naziva ga možemo mu dati, ali ne mogu reći floskule je bilo da kažem da oni su više željeli ili nešto, stvarno pričali smo i prije, nakon poraza s Osijekom, da moramo u utakmicu ući pravi. Jednostavno možda po meni neki manjak agresivnosti u prvom dijelu gdje su oni malo i dominirali, ali bez obzira dogovorno nismo htjeli nešto previše napast, da ne imaju puno otvorenih kontri. Malo smo čekali, nije izgledalo predobro. Drugo problem smo promijenili način igre, bili smo malo bolji, malo agresivniji, ali sve u svemu premalo rasporuđenih igrača, premalo igrača koji će preuzeti inicijativu u sredini, napraviti višak neki, tako da mislim da onda možemo u tome tražiti razlog ovakvog poraza. Bila je to utakmica za koju se naglašavalo da je vrlo bitna za obje momčadi s obzirom na položaj na ljestvici. Na kraju smo vidjeli jedan siguran, dominantan Šibenik i postavlja se pitanje, pogotovo nakon ove utakmice, što se događa s Lokomotivom. Pa ne znam, događa se ono što je bilo i za očekivati. Ja ću ponoviti.
fenomenalne 3 godine, osvojeno naslov vice prvaka, odluka da se bitni igrači prodaju i da se krene sa stvaranjem nove momčadi i u tom stvaranju nakon 6 mjeseci trener koji je poznao ekipu i koji je radio odlazi. Dolazi Jerko Leko koji poznaje igrače, ali ono što je Tomić ostavio nije posložena ekipa da bi mogao nastaviti. On sad treba tražiti nova rješenja. Očito u tim ta rješenja jednostavno još uvijek nije našao, jer Lokomotiva u ovom trenutku izgleda zaista potve smušena ekipa. Ne znam koji drugi izraz bi upotrijebio u nogometu. Zaista jer u nijednom segmentu utakmice oni ne pokazuju odlike da su dobro taktički postavljeni i obučeni. Govorimo stalno o tim promjenama igračkim koje su se dogodile kod Lokomotive. Evo, pa i podatak. U odnosu na isti period prošle sezone, danas protiv Šibenika, u prvih 11 niti jedan igrač. Dakle, na početku prošle sezone, tog drugog dijela, kad je Lokomotiva igrala s Hajdukom, niti jednoga sada nema. Tada je Lokomotiva igrala protiv Hajduka. Čokaj, Čeliković bili su na klupi. Sada je samo Čokaj bio u tih prvih 11. I u odnosu na Rijeku, na finale kupa, Čokaj je taj jedini koji je bio u prvih 11. A to je bilo u kolovozu. 8 mjeseci. Da. Nevjerojatno da se tako nešto može dogoditi, ali eto, to je valjda hrvatska priča. I da li će uspjeti u ovom kratkom vremenu trener Leko napraviti nekakav pomak, teško je prognozirati. Ne bi se upustio u takve prognoze. Da ne bi ispalo sada da ispada da Lokomotiva nikako ne igra i da je Šibenik dobio zato jer je Lokomotiva bila užasno loša. Pa to se pitanje, da. Šibenik je pokazao sve ono što jedna ekipa koja je organizirana može i treba napraviti. Ako gledamo samo prije 4 dana, Šibenik je igrao protiv Hajduka. Igrao je u jednom drugačijem rasporedu s drugačijom idejom igre. Ovoga puta je došao protiv slabije ekipe, jer očito je respektirao više Hajduk nego Lokomotivu. Postavio se otvoreno, odigrali su odličnu utakmicu, zaista čestitke i treneru. Gusto u sredini, agresivno. Apsolutno napadački, rješavali su iskoristili su svaku slobodan prostor koji se pokazivao otvarao u obrani Lokomotive. 4 gola primiti kod kuće je zaista tragično. Moram pomenuti Marka Bulata. Odlična utakmica. On je kapetan, mlad je. Jedanput smo ga kudili da prilično igra za sebe. Nogomet očito je Kruno s njim napravio dobar posao. On sad igra isključivo za ekipu i zaista je bio nositelj igre koliko god malo godina ima u ovoj utakmici. I još kad imate ovakvog Sahitija? Sahiti je pokazao definitivno da je kvaliteta. To je opet sad pitanje sportske politike Hajduka. Da li ga netko tamo nije prepoznaje ili je zaista Sahiti došao u Šibenik pa je sad trener od nekog prosječnog igrača napravio odličnog napadača. Mislim da i jedno i drugo na neki način rezultat toga što Sahiti sad igra zaista odlične utakmice. Ne samo ovu, nego i neke. Idemo vidjeti što ste pripremili. Ajmo sad pokazati, ovo mi je jako zaista teško pokazivati, ali moram. Kako je Lokomotiva izgledala u obrani? Evo, ovo je jedan detalj iz 12. minute kod rezultata 0:0. Šibenik igra nekakav presing, ali nije to nekakav apsolutni presing da se iz toga ne bi kroz kombinatoriku moglo van. Ali pogledajte vi tu paniku. Prva izbijena lopta. Šibenik je preuzeo tu loptu. Opet Lokomotiva kod lopte. Druga izbijena lopta. Šibenik preuzima tu loptu. Lopta kod Lokomotive je povratno. Pokušaj da se izbije lopta. Opet je ta ostala kod... 5 puta za redom oni nisu u stanju izbiti loptu dalje od 30-40 metara od svojeg gola. A to je otvaranje utakmice. Izbijanje lopte je isto sastavni dio taktičke obuke. Vi imate pravila na koji način se lopta izbija, kuda se izbija, kako se igrači moraju krenuti nakon izbijene lopte, kad staju. Sve je to nešto što ima svoja nekakva taktička pravila. Ovo izgleda ko da zaista ne zna nitko od njih šta bi napravio u određenom trenutku. To je faza obrane. Ajmo sad pogledati kako igrati u fazi napada. Ovo je situacija u kojoj Šibenik već vodi ovaj kraj poluvremena. Pogledajte, ovo je klasična situacija u kojoj 3 igrača Lokomotive imaju 3-2. Oni to moraju razigrati. To se uči na prvom semestru
na nogometnoj akademiji. Pogledajte, vertikalna lopta, tu prvo je dao Šimiću loptu od traga. Šimić sad tu opet ne daje igraču koji može doći faktički do prve stative. Pogledajte, 16-terac, jedan je nutra, sada se pojavio drugi igrač. I sad umjesto da se to razigra na bok i da se sa boka ovaj čvrsto postavljeni šibenski zid pokuša probiti, sad se traži tu nekakva vertikalna lopta kroz sredinu. Dakle, vi nemate rješenje niti na boku, niti na prolaz kroz sredinu, niti završnica, niti pravilno poslani završni pas u dubinu. Dakle, ništa tu nema od nogometnih elemenata koji bi trebali biti prepoznatljivi u jednom prvoligašu. Idemo dalje. Zadnji put smo u Lokomotivi pokazali kako loše stoje u prekidima. Prvi gol iz kornera, drugi gol, treći gol. Evo, zadnja dva gola, ništa se nije promijenilo. Ovoga puta je tu Osmanković. On nije bio u onoj prvoj utakmici. Ima svojeg igrača, to je Bilić. Vidi ga, prati ga, ispred njega je. I on se jednostavno od njega odmakne, Bilić sa 7 metara sa zemlje puca loptu glavom u gol. Nema skoka, nema bloka, nema ničega. Svi gledaju šta se događa. Ne možete tako igrati u prvoj ligi. U prvoj ligi se to sve ekipe kažnjavaju. To jednostavno ne ide. I četvrti gol, opet iz kornera. Ja ću to reći ovako. Ovu foru sa loptom po zemlji na igrača koji se izvlači sa druge stative. Prvi put sam vidio prije 20 godina i poslije toga uvijek postavljamo, vidite, igrača na tu poziciju da spreči to postavljanje. To se obično igra kad je skraćeni korner, a ne ovaj korner. Međutim, pogledajte, ta lopta putuje, niko na nju ne starta, čovjek puca penal. I rekao je Rendulić, to smo i uvježbavali. Pa naravno da se uvježbava, to se uvježbava, ali to vam rijetko prođe. To vam prođe kad igrate s niže ligašima. Onda vam prođe. Ali sa jednim ozbiljnim prvoligašom takve ove jednostavno ne smiju proći. Dobro, lijepo to izgleda i vjerojatno moraju biti Šibenčani ponosni. I sigurno ih je dignula ova pobjeda. A sad je pitanje što može napraviti Jerko Leko. Hajduk, Dinamo, Rijeka, to je raspored. Nezadovoljan je i direktor Šikić koji evo navodno se ispustio u slačionicu, ušao u slačionicu i rekao igračima da to tako više ne može ići dalje. Gledajte, možemo mi sad raspravljati o svemu, ali vi ste u ovoj koži, vi s ove kože ne možete van. Vama utakmice dolaze svaka 3-4 dana. Nema drugog rješenja. Nije sad rješenje mijenjati Leku ili sterat 3-4 igrača iz slačionice. Rješenje je raditi. Ako treba 2 puta dnevno, riskirati i dodatni zamor igrača, ali te elemente, taktičke elemente, nemate vi sad tu vremena da ih učite nogometu, ali taktičke elemente morate raditi po 2-3 osnovna elementa na jednom treningu, što više ponavljati, pa ako se izgube ove utakmice, ajde u finišu prvenstva kad će doći oni zadnjih 7-8 odlučujućih utakmica, možda budete izgledali drugačije nego izgledate sada. I to je jedino rješenje. Stisnuti glave skupa i raditi. 3 treninga. Nek budu umorni u utakmici. Kako će se to razvijati dalje, a mi idemo vidjeti što se događalo u toj posljednjoj odgođenoj utakmici između Istre i Rijeke. Sa 67 dana zakašnjenja Istra 1-9-6-1 ugostila Rijeku u zaostalom susretu 12. kola HT prve lige. Momčad Fausta Budićina s 4 boda otvorila nastavak prvenstva, ali je utakmicu s Rijekom ušla bez čak 8 igrača. Tomašević i Galilea su skupili kartone, Navaro i Blagojević ozljede, Fuentes i Lisica dane provode u izolaciji, dok je nastup Mateja Vuka stopirao upravo riječki klub. Na vrata zeleno-žutih stao je Lučića, stoperski trojac činili su Bosančić Šutalo i debitant Mauro Perković. Golu Rijeke pretili su Josip Špoljarić i Šime Gržan, kojemu je očito propao transfer u Osijek. Za razliku od utakmice s Varaždinom, Simon Rožman imao je gotovo sve igrače na raspolaganju. Jedino će novo pridošli Robert Mudražija malo pričekati na debi. Smolčić, Capan, Galović, na bekovima Tome Čakić, Štefulj, Čerin i Pavičić u vezi, dok su napadački trozubac oformili Lončar, Andrijašević i Sandro Kulenović. A kad smo već kod napada i napadača, moramo konstatirati kako smo na prvi opasniji udarac čekali čak 24 minute. Novi igrač Dinama Danijel Štefulju bacio je za bivšeg Dinamovca Domagoja Pavičića, čiji je pokušaj glavom otišao pokraj gola Ivana Lučića. Rijeka je ipak povela 5 minuta kasnije. Lončar je ubacio iz kuta, Smolčić prebacio na drugu vratnicu. Capan spasio da lopta ne ode izvan granica igrališta, a najlakši i najslađi posao pripao je Franku Andrijaševiću. 6. Frankov pogodak sezone je već 5. u susretima s Istrom.
Riječki kapetan bio je dvostruki strelac i u prvom ovosezonskom dvoboju. Rijeka prijeti u intervalima od 5 minuta. S ruba kaznenog prostora opalio Ivan Tomečak. Kvalitetnu intervenciju upisao je Lučić. No Riječani ove sezone muku muče s obrambenim reakcijama pa su pokleknuli na prvom pravom ispitu. Ubacivanje Luke Hujbera nije uspio zahvatiti Antonio Ivančić, ali zato jest Josip Špoljarić. Spretna reakcija i mirna realizacija za njegov treći pogodak u posljednja 2 nastupa. Špoljarić je ujedno u te 2 utakmice zabio više nego u posljednjih 5 sezona u Osijeku. Za kraj prvog dijela izdvajamo još jedan pokušaj Andrijaševića. Njegov udarac glavom ipak je otišao dosta daleko od Istrinog gola. Na startu drugog dijela gledamo prvi pokušaj Kulenovića. U nedostatku demona riječki napadač pogodio Duhove. A u 54. minuti domaći moraju zahvaliti nebesima, jer Rijeka nije uspjela poentirati niti iz 4 pokušaja. Sve je počelo odlučnom akcijom Pavičića, pa su zeleno-žuti blokirali i Andrijaševića. Kraj zračne uzbune označen je nakon 2 promašaja Štefulja. Igrala se 56. minuta kada je Šime Gržan nanizao trojicu igrača, a Antonio Ivančić zapucao iznad gola. Puljani nisu stigli ni prežaliti pokušaj Ivančića jer je već u 58. minuti Luka Hujber probio stranu. Međutim, Josip Špoljarić nije uspio pogoditi iz puno lakše situacije nego što je to bila ona kod njegovog prvog gola. Ranenga nogomet nastavljen je u sljedećem napadu, ali na drugoj strani. Sudac Ivan Vučković prvo je pokazao na kazneni udarac nakon prekršaja Perere, a onda ga je nakon intervencije iz VAR sobe poništio upravo zbog zaleđa Kulenovića. Bila je to ipak samo odgoda neminovnog. U 64. minuti Andrijašević je pao na rubu kaznenog prostora, a Vučković je još jednom ruku usmjerio prema bijeloj točci. Isti igrač mirno je realizirao najstrožu kaznu. Od 66. minute Istra 1, Rijeka 2. Što se pak tiče ove sezone, Istra 2, Franko 4. Ulazak Luke Menala na predahu donio je puno toga dobroga u napadačkoj igri Riječana. Gledamo njegov projektil iz 78. minute koji je dosta namučio domaćeg vratara Lučića. Relativno mirnu završnicu Rijeka je zakomplicirala crvenim kartonom u 83. minuti. Šime Gržan još jednom pokazao zašto je trenutno vruća roba HNL-a, pa Hrvoje Smolčić nije imao puno izbora. Uslijedio je slobodan udarac nakon kojeg je klasični nokaut zaradio Danijel Štefulj. U nastavku akcije Arona Sane šutira ravno u Ivana Nevistića. Istra je sve karte bacila u napad pa je u 90. minuti Menalo izbio sam pred Lučića. No nije slučajno, domaći vratar dijelio slačionicu s Manuelom Neuerom. Ostalo je tako Istra 1, Rijeka 2 za 30. pobjedu u 46. susjedskom derbiju. Rijeka se sad okreće derbiju s Goricom, dok je pred Istrom teško gostovanje u Gradskom vrtu. Najbitnije možda danas u svemu su 3 boda. Stvarno smo htjeli ovaj poraz iz Varaždina nekako brzo preokrenuti. Sam sadržaj na terenu bio je u nekoj mjeri zadovoljujuć, možda barem toliko bolji da smo uzeli ta 3 boda, ali inače nije bilo sve idealno kako bi željeli. Ali što sam rekao, bit će oscilacija, najbitnije samo da možda kad nisi na nekoj vrhunskoj razini da dobiješ bodove i skuplješ bodove. Zadovoljan sam sa pristupom svojih igrača, zadovoljan sam sa željom. Taktički smo odradili ok utakmicu, malo nam je falila, ajmo reći, odlučnosti i bolje prepoznanje situacije u zadnjoj trećini, jer mislim da smo imali situacije koje smo trebali bolje iskoristiti. Kao što sam rekao prije, nismo iskoristili te situacije i zbog toga smo kažnjeni. Tako je to bilo u Puli. Na kraju pobjeda Rijeke, ali nimalo lagana pobjeda, kako smo rekli, bili na početku emisije. Da, Rijeka nije bila dojmljiva. Nakon ovog poraza u Varaždinu očekivao sam da će malo više možda stisnuti. Pritisak? Da. Zbog tog poraza? Ovo im je odlično sjelo. 3 boda su osvojili na gostovanju koje nije trebalo biti teško. Ispalo je teško u rezultatskom smislu. Da je Istra samo malo bolje, malo kvalitetnije organizirana, mislim da bi tu bilo problema i za bodove za Rijeku. Vidjet ćemo gdje je Rijeka.
odličnu utakmicu protiv Dinama u Maksimiru, naslijedili su 2 loše. I ona u Varaždinu i ova. I zato su im bitna ova 3 boda, kako je rekao trener Rožman. Imaju oni još utakmica za nadoknaditi, bit će tu bodova, ali ovako kako sad izgledaju, ne izgledaju mi dovoljno kvalitetno da bi mogli direktno ugroziti Osijek i Dinamo. Što imamo pripremljeno? Pa više o Istri. Ja ne znam, meni što dulje gledam te utakmice, sve više grešaka vidim u toj ekipi. Eto, uzeo sam 3 detalja koje se odnose baš na njih, jer Rijeku smo često analizirali, svi znamo kako Rijeka igra. Nije toga bilo baš u ovoj utakmici, ali ajmo se vratiti na ovo. Prvo, loš skok u obrani. Vi morate imati visoke igrače. Vaši igrači moraju neke lopte sa glavom odnijeti. Pogledajte ove situacije u koje prvo igrači Istre su u 16-tercu, puno je njih, međutim to je traljavo izbijena lopta. Jedan centaršut s desne, slijedi centaršut s lijeve. Ali i dalje, gledajte, imate slobodne igrače Rijeke. To je Pavičić ovdje. Niko opet tu ne dira tu loptu glavom. Golman se drži linije. Ponovo ide 3. centaršut. Opet taj centaršut prolazi kroz cijelu obranu Istre. Ide 4. centaršut. Evo sad se tu dogodilo to da su dalje igrači Rijeke slobodni, ali eto, jedan igrač Istre je uspio loptu izbiti prema van i do Gržana i tražiti kontru. Vježbanje centaršuta. Vježbanje centaršuta, taj skok u obrani, tu je Hujber, Šutalo, Bosančić, Perković, Gonzales i taj Pereira je visoki igrač koji igra zadnjeg veznog i koji se uvlači u tu zadnju liniju. To je 6 skakača. 4 centaršuta u nekakvih 20 sekundi vam prođu kroz 16-terac. Naravno da niste kvalitetni u fazi obrane i samo je puka sreća da nije nijedan od tih centaršuta pogodio nekog od Rijekinih igrača. Druga, isto detalj koji se isto mi je zapeo za oko, koliko Rijeka jednostavno dolazi do napada. Tu su igrači Istre, oni se nalaze u 16-tercu. Nema skoka, smo rekli, nema bloka. Odigrana lopta, loš šut, obrana vratara, novi igrač okreće leđa na šut. Dakle, ne možete u blok, morate riskirati da vas pogodi. Golman brani. Evo, tu je Štefulj morao samo gurnuti desnom nogom u prazan gol, međutim, ljevaci nemaju desnu nogu, to svi znamo i to je bilo razlog zašto je ovo ispalo tako traljavo. Sad ste u situaciji, gubite 2-1 i onda vam se vrati to, pomalo vam se vrati isključenjem Smolčića. Sad imate za one specifične situacije duplo razloga da nešto pokušate promijeniti u svojoj igri. Imate igrača više, to je isto specifična situacija, i drugo imate negativni rezultat. Rekli smo za negativni rezultat da to treba preskakati igru, da se pokuša napraviti, da se naradi pritisak. Ajmo pogledati kako je to izgledalo u 90. minuti kod rezultata 2-1 za Rijeku. Evo, prvi put ovo je u redu, ali ova 2 vezna igrača moraju doći na spuštenu ili odbijenu loptu da se pokuša napraviti. Ako dobite 3. gol, ok, ništa od toga. Tu je redu. Gledajte kako Keguzina radi. On se baca, pa nije Slaven Belupo, ovo je Rijeka, na taj način da će im neko opet dosuditi 11-terce u 90. minuti, ne ide. Tu se ponovo traži, pogledajte, njih 4 se dodaje, pa treba stopera prebaciti. Evo, sad tu ponovo treba tražiti tu nekakav centaršut. Međutim, pokušajte vabank, 92. minuta. Pokušajte, možda se odbije, možda. Tu su sad čak vezni igrači prišli. Pokušava se preko boka, ok. Ovaj centaršut nije uspio. A gledajte, tu sad Guzina prima loptu. Otvoren prostor, 92. minuta, umjesto da to krene konkretno prema golu, on diže loptu negdje na nekakvu svijeću. Dakle, i tu se pokazuje jedna zbunjenost, jedna neorganiziranost. Ne znaju šta trebaju raditi. Nije garancija da ćete vi zabiti gol, ali vi morate pokušati raditi ono što se u takvim situacijama radi, pa ako uspije, onda je to super. Eto, mislim da Istra u ovom trenutku uz Lokomotivu mi izgleda puno lošije nego Varaždin, a posebno Šibenik. Rajko, u svakom slučaju hvala za analizu ove 3 utakmice. Mi, poštovani gledatelji, idemo kratko na reklame i onda se vraćamo s analizom suđenja.